Si sir nagbabike papuntang Akyat Kalikasan. Yan. Pwede rin magbike dito. Good morning sir, ma'am. Mga pagod nang nag-walking sa Kalikasan. Si sir. Thank you po sir. Shout out sa mga tarim. Yan, ganda ng Kalikasan. 4 AM pa daw. Tayo sa Kalikasan. 4 AM, nandito na ako. Ayun, pabalik na. Thank you sa nakaka. Hello. Good morning, ma'am, sir. Of the world. Hi, Wow. Sir Alejo. Good morning, sir, ma'am. Daang Kalikasan. Jogging, jogging, walking, walking. Thank you po.